niko twababwiye ko never miss success, try even is hard. Ubwo rero nkaba mu by'ukuri ndi kumwe n'abatumire uyu munsi, cyangwa se abatumirwa kuri Mataru TV show, nziko nizera neza ndashidikanya ko muri buze kuryoherwa. Ngiye guhera hani buryo bwanjye, ndi kumwe n'umutumirwa agomba kubibwira. Asante sana Jibe, mazina ni Rugamba Faustin, baranze benshi banze ku izina rya Cote Fort, ariko ikiganiro kiraryoha ntugire ikibazo. Ngiye ibumoso bwanjye ndi kumwe n'undi mugabo uduhishiye byinshi, nawe agomba kwibwira abakunzi ba Mataru TV show. Murakoze cyane, amazina nitwa Hirwa Oscar Christian. Abakunzi ba Mataru TV mu by'ukuri turaza kubasangiza ibyiza cyane cyane kubyerekeranye na English Premier League. Mbega amaso yanyu abe kuri kamera kabisa, turi tayari turabagezaho ibyiza byinshi. Murabyumva ko abakunzi ba Mataru TV show muri buze kuryoherwa cyane. Urumva ko uyu mutumirwa wacu atunyarukije kuri champion iryoha cyane, cyangwa se ifite abakunzi cyane kurusha izindi zose ku isi, ariyo English Premier League. Tudatinze rero nkaba ngira ngo wenda muri rebera murabona ko nanjye ubwanjye ndi umukunzi wa Chelsea. Ni ikipe muzi, ikipe yanditswe muri FIFA ko yatwaye Champions League, ni ikipe nkuru nayo. Rugamba, nzi ko wakinnye umupira, nzi ibigwi byawe, nzi umwanya wakinagaho, nubwo umwanya ukinaho yose cyangwa wari uri polivara, ufite amateka maremare, ariko gira gatoya ufata amasegonda makeya ubanze watunyuriramo mu by'ukuri umupira wo muri Afrika gatoya twihutira i Burayi. Asante sana Jibe. Nihuse, umupira nibyo narawukinnye n'ubu ndacyawukina, ariko uvuze ko wari kuvuga mu ncamake umuntu yihuta. Nakinnye muri Zebre, niyo yandeze, niyo nakuriyemo, nyivamo nkinaho gato muri Musanze, nyivamo nkina mu Interforce, ndangiriza mu kipe ya Sunrise. So naje muri Amerika nkinira Sunrise, ningiye wari kapiteni wayo. Ubwo rero umupira wo mu Rwanda urumva harimo different na championnat y'Ubwongereza, nkuko uyu musore abivuze. Ni championnat twese tuzi, abakunzi ba sport bazi ko ibikunzwe, buri wese abakeneye amakuru, ese bimeze bite, equipe mfana ihagaze gute. So mu Rwanda rero ayo matimu niyo nakiniye, menshi ari muri Premier Division mu cyiciro cya mbere, ariko uyu munsi ndakeka turi buvuge kuri championnat y'Ubwongereza. Wenda championnat y'u Rwanda, umupira wo mu Rwanda tuzawuvugaho ubutaha mwabiteguye. Reka mureke wenda uhite utujyana muri championnat y'Ubwongereza, kuko abantu benshi bafite inyota imeze gute. Nuvuga ngo ubu ngubu kera twagiraga Big Four mu Bwongereza, ariko ubu ngubu ikipe zimaze kugera nko muri 6-7, hajemo n'ikipe ya Everton. So bivuga ngo rero ahangaha deba tugiye gukora ni ijyanye na championnat y'Ubwongereza, turebe buri muntu avuge uko abyumva. Urabona nihe kipe izatwara igikombe mu Bwongereza iyi season, kuko turimo turareba uyu mwaka 2020-2021 niwo mwaka turimo kureba. So deba ibitekerezo byanjye ngi uko mbona timu uko zihagaze, sikuya bibona nawe sikubibona, dufite uko turi bugende tuvuga, ariko uko byagenda kose dufite ikipe turi buze guhuriraho. So ndumva rero aricyo navuga mu magambo makeya, nuko nazamutse n'ubu ndacyakina umupira. Urakoze cyane. Tudatinze rero ntago dukomeza kwicisha abakunzi bacu amatsiko, tugiye ibumoso bwanjye kwa Gapeti cyangwa se Christian. Nyaruka wihuta ucabiranya tujye mu Bwongereza. Harya ufaniye equipe? Ubusanzwe je mfana equipe ya Manchester United. Manchester United. Mukunzi wacu Majaba Faustin Rugamba, ntago wigeze buryo unatubwira ikipe yawe cyangwa se ikipe ufana? Abantu benshi barayizi, ngewe urumva aha hantu niho nzagwa. Chelsea ni ikipe yanjye, twaraguze, dufite abakinnyi, tumeze neza, nubwo bitaraza neza, donc iyo bita chemistry, abakinnyi kumenyerana ntago birazamo neza, ariko iyo ni equipe nzagwa inyuma. Rugamba Majabo ati mfana iyi kipe, iyi indi ku mutima
niyo kipe yanjye nanjye nemera. Twihuse rero Christian, uri umufana wa Manchester United ariko ufite analyse nyinshi cyane mu mupira w'amaguru, ushobora kwihuta ucabiranya uca ikibazo cyanjye kirabaza giti imbere, nubwo numvishe turasa kuvuga ngo dutangire dukore prediction turebe ikipe izaba umukandida w'igikombe, ariko ngewe ndakwihutisha mbaza kuri transfer. Ese transfer z'uyu mwaka zakozwe, Chelsea yaraguze, Liverpool yaraguze, Manchester United yaraguze ndetse na Manchester City, tumanuka no muri za Everton na ya makipe 20 yose aba muri Premier League. Ese uburyo amakipe yaguze urabona n'uburyo shampiyona yatangiranye imbaraga, uri kubona ko bigoye gukora prediction. Ese urabona duhere ku kipe yanyu iyobowe n'umutoza Organ Solskjaer, ese ni umutoza ukwiye muri Man U? Ese bamuguriye nk'uko bishaka? Amaraso mashya yiyongeremo? Wenda uraza kutubwira byinshi. Nk'ubu ngewe nzi ko nubwo ndi umufana wa Chelsea bazanye Alex Telles, baguze Jan de Beek, bazanye Vincent Cavani, umwataka umenyereye Matador. Tubwire icyo tubwira. Murakoze cyane. Mu by'ukuri Premier League y'umwaka sinzi uko nakubwira, ariko irakomeye cyane kubera ko tereye kuri equipe ya Manchester United dufite equipe yacu mu by'ukuri irakomeye. Burya equipe uvuga ko ikomeye ryari igihe equipe ifite umuzamu ubanza n'umusimbura bakaba ari abazamu bakomeye. Buriya nicyo kintu kugezana n'ubu nicyo kintu cyagoye equipe ya Chelsea na Liverpool mu myaka nk'itatu ishize, yari yaragize icyo kibazo cy'umuzamu, aricyo kintu gikomeye, ariko dufite abazamu bakomeye. Ikindi kibazo Manchester wenda navuga ifite gikomeye, turabura umukinnyi ukina muri axe central ufatanya na Harry Maguire, ko yari Victor Lindelof, yari Eric Bertrand, bose usanga ari abantu bahuzagurika, ntabwo bari consistent ku buryo kibafatanya na Harry Maguire. Ukiri aho ntabwo ndi bukwemerere kukomeza kandi mfite ikibazo. Uravuga ko muri defense ikibazo kirimo ari uko hataraboneka ikora communication neza hamwe na Harry Maguire. Ariko Harry Maguire ejo bundi nandi gusoma commentary ku bapundit ndetse n'abakunzi ba Man United, mbona nawe afite ikibazo ngo cyo gufata position neza imbere y'izamu, nawe ntago amenya gutagetinga neza ndetse na movement ze zigenda slow. Ibyo ngibyo bibaho ku abadefanseri bakomeye. Nta defense utakora ikosa. na Sergio Ramos ashobora gukora erreur igitego kikaba. Ejo bundi Cavani waramubonye muri Champions League yatanze ikipe ya Real Madrid bari gukinira Etihad, ikipe ya Real Madrid ivamo Rafael Varane. Nta defenseur utakora ikosa. Ariko Manchester United mu by'ukuri twaguze Telles, tugura Edison Cavani, Matador, twaguze Van de Beek. Abo bose Manchester bundi nta kibazo ifite muri mediane. Ubundi Manchester twari dukeneye mu finisher hakavana ukuze n'ubwa dukinira umwaka umwe, ariko yatuma Anthony Martial nawe agira amukuraho experience. Ubutaha yagera kubera akamukuza kubera ko umwaka utaha wenda akavana aramutse agiye, nta kibazo Martial yakwataka. Twihuse gatoya ikibazo kuri Gapete yakiri kuri El Matador. El Matador Cavani numwataka twese turamuzi muri za PSG, ni umunyayirigwe, ni umukinnyi pe uri international player, ariko burya nawe ntabwo ari umuntu utsinda cyane. Ni ukuvuga ngo mu Cavani ati muri 4 3 5 gutyo kimwe kijyamo, kandi burya Martial burya ntabwo arata cyane. Noneho ikintu wenda ngiye nshaka kubaza Gapeti umumaniyu, eske isoko ryabaye uyu mwaka kubera iki kipe nka Mani ikomeye yagiye kugura Cavani ufite imyaka 34, eske ni corona ni covid-19 yakoze mu butunzi bw'amakipe ku buryo ikipe zitagishobora kwigondera abakinnyi bato? Ni gute Cavani w'imyaka 34 aza mu gikweto cyo mu Bwongereza, cyane ko tumuzi neza ko nawe atari umuntu ureba mu izamu cyane bihambaye? Niki cyatumye nabwo akagurwa ku munota wa nyuma? Aho hantu ndashaka ngo uhadusobanurire niba Cavani ari we mukinnyi Manchester yari ikeneye. Good question. Urakoze cyane Rugamba, kugira ngo nkubwire kubyerekanye na Cavani.
mu by'ukuri umwataka uba uri kuri calibre yo kwatakira Manchester United tuba tubona twebwe dushaka ni nka Harry Kane ku mutima we aba yumva yaza ukinira nka ikipe nka Manchester United ni ikipe ifite brand ikomeye mu Bwongereza ariko hari vice chairman Eddie Woodward wa Manchester United ntabwo abasha kugira ngo arekure amafaranga kumucungira umutekano nyuma y'izi match Eddie Woodward bamucungira umutekano kubera iki ntarekure amafaranga uri umukinnyi Harry Kane arahenze ariko ubwe abayumva yakina Manchester United. Daniel Levy president w'ikipe ya Spurs uwe umuhaye amafaranga kuri Harry Kane yagirute yamurekura ariko Manchester United dufite ikibazo kiki ntabwo tugira umuntu technical director ntawe tugira muri Manchester. Eddie Woodward ni ukora ibintu byo muri accountant ni ukora ibintu byose kandi ntago ariko bikwiye. Manchester United ntago igira wa muntu ushobora kuvuga ngo turamutumye dutumye umuntu agiye kureba umukino. Urugero nko muri Arsenal Mikel Arteta arimo arakorana neza n'uwitwa Edu uriya umutipe wakiniye Arsenal umwe ni director undi akaba umutoza. So urabona ko wenda nuko turuze kugira iminota mike equipe nka Arsenal urabona ko irimo iragenda ikora ibintu neza. Arsenal yaguze uriya Thomas umunyagana Thomas Bate n'umukinnyi mwiza uragira ngo icyo Gapeta arimo tubwira nicyo nuvuga ngo communication iri hagati ya director wo muri Arsenal n'umutoza imeze neza kandi bose barakinnye. Arsenal iragura umukinnyi keneye naho uriya uyu mugabo wavuze niba Eddie Woodward ari gukora akazi katarake nkabya n'ibya kera byo muri Zebre yagiraga umupresident witwaga Roger Ebanda yari coach akaba na president akaba na muganga ibyo ntushobora kubikora so wakomeza yakomeza kuri kavana urumva nta aba barabuze bakomeye kuko nka Suarez arashaje ariko ukiri aho ngaho ikibazo wenda cyo kuba mutarazanye umwata kuri calibre ya Man U ariko hari ibimenyetso bigaragaza yuko sinzi ikibazo kiri muri body ya Manchester United kubera ndabikubaza kubera umukinnyi bita Eden Sancho wavuzwe guhera muri mercato y'ubushize akaba yarakomeje mu binyamakuru mu bapundit ko Man U yagiye imukurikira ndetse ikipe ye ya Borussia Dortmund yari yiteguye kumurekura yabaye clear isaba Manchester United ama miliyoni 108 irababwira ngo nta kwitwaza ko habaye covid ni mugomba kuyaduha. Ikibazo cyawe kiragaruka ku cyo Gapeti yavuze nukuvuga ngo Eddie Woodward ntashaka kurekura amafaranga. Ikibazo kuri icyo ngicyo cya transfer cyo urabona tunihute tuvuge no kuri transfer mu Bwongereza muri rusange muri Manchester cyo kibibazo cyo nta director sporting director tugira. Jadon Sancho ubwe ku gitiki yari tangarije kuri account ya Instagram aravuga ati ngendamutse nkinanye na Rashford twaba successful arabyitangariza umukinya ashaka kugenda. Borussia Dortmund yaravuze ati muzane miliyoni 108 Jadon Sancho ni umwongereza ashaka gusubira iwabo mwana ashaka gutaha ashaka kujya muri Manchester United. Eddie Woodward abirebera kure ahubwo asanga agiye kugura mu mediateur benshi kandi cyo kibazo dufite dukeneye wing umukinnyi ukina wing ukina kuri karindwi ka Jadon Sancho ariko Manchester Eddie Woodward nta sporting director ashaka gukora ibintu byose abakinnyi tuba twaramuzanye ariko kugeza n'ubu urakoze cyane. Ubwo turaza kuza kucabiranye twihutira no mu yandi ma transfer nihutira kwa Rugamba. Ese ikipe ya Chelsea ubushize Frank Lampard yarangirije ku mwanya wa 4 ntago yari yarigeza gura yari yarazamukanye na Mason Mount niwe yazanye ariko Chelsea na Fikayo Tomori ndetse na James Rice James. Ese ubu ngubu Chelsea yaraguze ekipe zose zifata mu mugongo ziravuga zitese turahungira he. Ese urabona Chelsea watunyuriramo mu maraso mashyashya Chelsea yaguze intwaro za Chelsea zaje muri mercato. Urakoze bo icyo kintu rero Chelsea navuga ko ari nk'amahirwe yagize. Ubundi Chelsea bari basa nk'abayibaninze imyaka nk'ibiri ntiyaguze sinzi niba ari 2 niba ari 1 noneho muri kwa kutagura navuga ko yabyungukiyemo muri kino gihe cya COVID-19 kuko uriya mugabo ubwo yazaga Lampard avuye muri second division mu Bwongereza yaje azanye bari abakinnyi bakiri batoya ntiyagura
arangije amafaranga arakomeza arabikwa kuko Chelsea twe ntitugira impiri mu mufuka turagura. Uretse ko ibintu ni bibiri, hari ukugura hakaba no kugira successful, kuvuga ngo babakinnyi bariyumva muri shampiyona y'Ubwongereza ari bashya, urumva ukiraho ari singira ngo icyo kiri mu bibazo bimwe Chelsea gikunda guhura nabyo, kuko Chelsea iragura ariko kugira ngo umukinnyi nagera muri squad azibone ajye muri system z'umutoza azishobore. Ndaguha urugero nihuse nka Kevin De Bruyne, uziko yabaye muri squad ya Chelsea ari umwana muto ugaragaza ko afite tara, bigeze igihe Chelsea imurekura Manchester City iramugura, ariko ubu ngubu De Bruyne ubu tuvugana niwe mu mediateur wa mbere kwisi. Ese nyine ugikomereje aho ngaho ikibazo cyaba ari iki? Icyo kibazo cya Kevin De Bruyne na ba Mohamed Salah n'abandi baciye muri Chelsea kijya gutandukana na football y'iki gihe. Ni ukuvuga ngo Chelsea uko yari imeze icyo gihe yabaga ifite abakinnyi bakomeye ba Lampard, ba Drogba, ibiki. Naho ubu ntago wambwira ngo uyu Kai Havertz uvuye muri ntuza ni Havertz uvuye muri Bayern Leverkusen ni mutoya, ariko se ni gute ushobora kumbwira ngo azananirwa gukinana na no mwataka wacu ninde? Ibrahim. Tammy Abraham. Ntabwo byakwanga uko byagenda kose. Nihuse wenda ndi kubona Gapeti nawe ari gushyugumba ashaka kugira icyo avuga. Icyo navuga kuri Chelsea, dufite abakinnyi beza kandi beza pe, kuko twatanze ndakeka bose hamwe ni nka miliyoni 250 nizo Chelsea ya expense iyi season. Ni nayo kipe yaguze abakinnyi benshi. So nukuvuga ngo twaguze umuzamu uyu munya Senegal Mendy twaramuguze nubwo yavunikiye muri South Africa bari mu myitozo, yasubiye mu Bwongereza, ariko ndakeka ari buhize gukira. Biragaragara ko ari we mukinnyi ushobora kuzaba uwa mbere mu izamu rya Chelsea. Mbo rero abakinnyi Chelsea yaguze kuvuga ngo hari ibintu bibiri, nuko wenda uraza kubigeraho. Nukuvuga ngo twaguze abakinnyi benshi, ariko shampiyona y'Ubwongereza ntabwo iba yoroshye. Nukuvuga ngo twaguze abakinnyi benshi, ariko wabonye ko twarakubiswe izindi turanganye, kubera ko icyambere twagize umwaku. Hari nk'uyu musore w'umunyamaroc yagezemo muri Chelsea kuva yaza ntaradukinira match n'imwe, uravuga Ziyech. Reba uyu mwana w'umunyamerika kuva yaza Amin, kuva aho season itangiye yakinyeje ubundi nabwo yagiye masimbuye, nawe yari ari mu mvune. So ibyo gusa icyiza gihari nuko Chelsea kwa kugira abakinnyi benshi, nuvuga ngo nihagira abakinnyi bajya mu mvune hari abandi bazagira ute bazakomeza urugamba. Kandi ikindi Chelsea imaze kuva muri Carabao, nuvuga ngo imikino iragenda iba miki. Ngewe rero ku ruhande rwanjye kuri Chelsea icyo navuga, ifite abakinnyi. Reba nka Timo Werner ura twakuye mu Budage, nawe umukinnyi mwiza urabona ko azanafitinga neza muri shampiyona y'Ubwongereza. Ukiri kuri Timo Werner na Ziyech uri mu mvune, turacyafite Christian Pulisic nawe yavuyemo, watwigaragarije last season ko ari umukinnyi ushoboye, ari umukinnyi ufite impano kandi ushobora kuzaba hazari wakazaza. Ese system ya Timo Werner, Ziyech uri mu mvune n'abagarutse, Christian Pulisic akaba nawe agarutse, akaba hari Tammy Abraham uri hariya. Ese na ukazana na Hudson-Odoi. Ese iriya attack ya Chelsea Lampard azayikontorora gute? Okay, reka wenda nanjye mwunganire ngicyo mvuga kuri Chelsea. Mu by'ukuri Chelsea yaguze neza uyu mwaka. Burya Chelsea ikibazo yari ifite na sezishize, yari ifite ikibazo cy'umuzamu, ifite n'ikibazo wenda cy'umudefenseri ukuze mu mutwe cyangwa uri mature. Chelsea rero yazanye umuzamu, izana Thiago Silva arakuze mu mutwe, kapiteni wa Paris Saint-Germain. yazanye Timo Werner n'umwatwa w'Abadage, umwataka w'umuhanga. Izana Hakim Ziyech bamukuye muri Ajax, n'umukinnyi muzima pe. Bazana Kai Havertz ni muzima, niwe mukinnyi muri Mercato wahenze ku isi hose, yaguzwe miliyoni hafi 72. Niwe mukinnyi wahenze muri iyi Mercato, urumva? Ubwo nukuvuga ngo Chelsea ikibazo yagira cyaba ari ikibazo cy'imipangire ya Lampard, n'urwego rwa Lampard, calibre y'ubutoza nivo iriho, kuko ndakeka Chelsea nka match nk'icumi cya 15 urwego ngwenda kugeza nko mu kwa mbere Chelsea niba idahagaze neza itari gutsinda, Lampard ashobora kwisika kwirukana, kubera ko ntacyo batamuhaye. Kuko ntabwo bavuga ngo wenda nk'aba forward cyaba abakinnyi bakina imbere, ushobora gufata uruhande 11 ukahakinisha Christian Pulisic, umwana w'umunyamerika, ni muzima, aradribla, afite technique, aratsinda.
urundi ruhande Hakim Ziyech akinisha imoso. Odoi ntabwo yakina Hakim Ziyech ahari, hatakisha Timo Werner. Ukiri aho ucabiranya wihuta wenda kugira ngo n'abakunzi ba Chelsea cyangwa n'abakunzi b'umupira w'amaguru bakunda Premier League bose babyumve, dupangire first 11 ba Chelsea twumve. Chelsea mwizamu nashyiramo Mendy, kuri kabiri nashyiraho Reece James, gatatu Ben Chilwell, axe central nashyiraho Thiago Silva, agakinana na Fikayo Tomori. Ko Fikayo Tomori ni mutoya, azamu afite technique. Kandi na Gareth Southgate umutoza wa Three Lions, umutoza w'Abongereza aje muhamagara, afite technique, azamukanya Lampard. Fikayo Tomori agakinana nande na Thiago Silva akamuhereza experience. Umukaseri akaba N'Golo Kante, agakinana n'uwo bita Mateo Kovacic. Imbere yaho gatoya hagakina Kai Havertz, inyuma y'umwata ku ruhande rumwe hagakinaho Hakim Ziyech, urundi hagakinaho Christian Pulisic, bakatakisha Timo Werner. Uvuga impande bazumve, uvuga ngo impande Christian Pulisic ata 11 karindwi akinamo Hakim Ziyech, bakatakisha Timo Werner. Inyuma y'umwataka hakaba Kai Havertz. Urakoze kuri iyo liste ye rero jewe kuri Kovacic ni sawa, that's good, ariko ndemeranya nawe Kovacic na Jorginho, nje nashyiraho Kovacic nkuko bikoze, ariko muri axe centrale yashyizemo ntuza uyu musore w'umwongereza Fikayo Tomori, ariko Katizuma ni umutoza ari guprefera ubu ngubu. Okay, turihuta kuko iminota iragenda. Abakunzi barashonje. Twavuze Chelsea, twavuze Man United, ariko dufite Liverpool, dufite Manchester City. Twihutira kuri prediction. Tugende kuri transfer zakozwe. Utarajya kuri prediction, reka nkubwire gape. Njyewe nigeze kuganira na Gapeti off of mic, tuvugana ko Liverpool na Man City zifite challenge uyu mwaka. Urukumva kubera ko Liverpool ntago mbona yongera hagati ya Liverpool na Man U nizo kipe penanye navuga ko ziri abakandida, kuko nabivuze ko Chelsea twaraguze neza, ariko burya ntago abakinyi bacu baribona muri championnat y'Abongereza. Ikindi ubona rutwana ntago bafite urubavu kwa, donc ntago bari baje muri competition cyane, ntago bafashe intamiro, ntabwo niyo size niyo taye yabo. Njyewe rero uyu hari umusore twese kugiraho comment mu type twa Salomo, ndavuga ngo Liverpool ishobora kuzatwara kira gikombe nubwo yariye birindwi. Waravuga ngo ni Man City, ariko ngiye reka mbabwire uko nge mbyumva uje kuri Gapeti. Nukuvuga ngo iyi championnat y'Ubwongereza twibagiwe ikipe yitwa Everton ifite umutoza witwa Carlo Ancelotti, iteye ubwo ikipe ya Jose Mourinho mwicaya yitwa ntoza Tottenham irakomeye. Sinzi niba wampereza amasegonda 2. Nta kibazo. Everton iri imbere n'amanota 12 kuri 12, ifite umutoza ufite ibigwi Carlo Ancelotti, turabizi ifite Carl de Win uri gutsinda ibitego, ariko uko mbibona nuko mbizi English Premier League kugira utware tayiro bisaba ubundi bunararibonye, kandi championnat haracyari kare cyane. Ese iyo Everton uri kuyizana mu kipe zifata igikombe? Njewe reka ngira icyo mvuga wenda kuri prediction zanjye challenge amakipe ukunda zatanga challenge mu Bwongereza iyi season, kuko iyi season itandukanye na season y'ubushize. Iyi season irimo gutungurana cyane, kuko nka Manchester nibiri ibitego 6, Man City Pep Guardiola akaba ari ibitego 5 kuri 2, Leicester City mutsinda, Liverpool ikarya ibitego 7, Aston Villa batsinda. Urumva ntabwo rero harimo gutungurana cyane. Ubwo rero ikintu ngiye prediction navuga burya kipe uteye Everton irakomeye, ifite umutoza ukomeye Carlo Ancelotti, afite Champions League 3, burya ni umutoza ufite amateka akomeye, yatwaye ibikombe, yatwaye La Liga inshuro nyinshi. Ubwo rero ikintu navuga Everton urwego rwayo n'ukurindira n'igikombe yagitwara nkuko Leicester yaje agitwara, ariko amakipe acalenginga yabari karengewe nunganiye Gapeti kuri Everton imeze neza pe, ariko birasaba tuyikubita izindi match 5 turebe ske Everton iri muri mood, kuko uramutoza nibyo ashobora gutwara igikombe kabisa. Urumva, ariko burya match 5 haba hakiri kare, reka tumukubita izindi match 5 uramugabo ubundi Everton kugira ngo twemere kwishwa gutwara iki gikombe ni dukubitire zino kipe enye: Chelsea, Liverpool, Manchester na byuringanye mu ebyiri itsinde zinga. Ubundi kugira ngo
ku isi hose kugira ngo ugaragaze kuri ikipe ikomeye ubanza watsinda abo muhanganye niba banza utsinde Man City utsinde Liverpool utsinde Manchester utsinde Chelsea utsinde Spurs na Arsenal nayo yagutungura ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose ngiye prediction zanjye ikipe mpereza amahirwe kugeza ubu umukandida wanjye muri iyi season ni ikipe ya Manchester City ifite squad ifite effective yuzuye iya kabiri mpereza amahirwe ni The Cops Liverpool buriya uko byagenda kose ni umukandida ku gikombe ngakurikizaho ekipe ya Spurs Jose Mourinho afite effective kandi ari marakina ntago ari yamuwa mupira yakina ubu arimo bakina umupira yagiranye ibibazo batanga indombere ubu nta kibazo bafitanye ari kumukina umupira mwiza hari kena ameze neza ari misani ari kina neza yaratombotse aratsinda Gareth Bale arahari Eric Lamela ari kumukorera akazi muri iyi minsi Eric Lamela ari kumukorera akazi muri iyi minsi uko biri koze Everton izarwanira kuza muri Big Four nkuko za Man U Arsenal Chelsea bazarwanira uko zimeze ariko ubu ngubu ikipe ya mbere mpereza amahirwe ya mbere iyi season Manchester City Pep Guardiola Liverpool The Cops hakurikiraho ekipe ya Spurs eshatu ngakurikizaho The Blues Chelsea Red Devils Manchester United tangurikizaho ekipe ya Arsenal ya Arteta ngahita nkurikizaho Everton ntimwibagirwe ikipe ya Brendan Rodgers Leicester City ifite abakinyi bakomeye ntihigeze itakaza abakinyi ukurikizeho na Wolves burana ikipe ikomeye yazi kaguchallenge jewe iyo niyo prediction ngenda vuga kugeza kuri ziriya Leicester sinyishyiramo na Wolves kora prediction yawe umurere Big Four cyane wenda gukorera 6 kuko byarakaze reka nkubwire ikipe izatwara iki gikombe uyu mwaka ntago nyizi ariko ndazigira 3 urumva uko mbikeka gishobora gutwarwa na Man City kandi muzabireba nyigize muzambira ariko ntago ndi kwijana kwijana shobora kugitwara ashobora kugenda Liverpool Chelsea ubwo niko ndi kuzipanga niko namahirwe angana namahirwe niko angana ku mwanya wa 4 Everton ya Carlo Ancelotti ku mwanya wa 5 Mourinho Tottenham urukumva ku mwanya wa 6 Manchester United ku mwanya wa 7 hold on ushobora kuba nibeshye Man City Liverpool Chelsea Everton Tottenham Man U Arsenal naho muri za 7 za 8 Arsenal yedayire ntago izaje imbere ya Leicester jewe nizo kangira kantu mubwiraho byerekeranye n'ibyo ngibyo ekipe Arsenal ifite forme zikomeye cyane noneho izo ni prediction kuko twese izo ni prediction kuko muri twese byukuri muri twese nta uzi neza ngo ikipe izatwara igikombe ni iyi ni prediction ariko cyane ko n'umwaka ushize last season nubundi abantu bari bagupredictinga ko igikombe cya Man City ako byarangiye ari cyane oya Manchester United yo nubwo niba atari kuvuga ngo singi niba nta atari kuvuga ngo nuko nyifana ariko muri Manchester United suko nyifana ariko nziko yo ibirira iraho ngaho haracyari bivugira hano uyu mugabo muzamugarure champion nirangira ntabwo izaza murenye nzashyiraho intego muri Big Four Man ntirimo nuriya muyobozi wayo njewe rero Manchester United nkanje Manchester United no muri eshatu ndimo ngiye nicyo nakubwira n'ubutaha gukora prediction ariko ntwigeze uyishyiramo Chelsea washizemo Chelsea yanusha amanota 16 sezishize ibyo ni bya sezishize twavuga isezo prediction izanjye twavuga season prediction ya iyo ni ya season ishize n'ubu ngubu nziko Manchester muri eshatu zabiri ikindi Everton wowe ceceka uretse gato ukiraho udukorera prediction ntigeze yishyiramo Manchester United muri eshatu wa kare nasubira mu kwezi pasi impamvu ngiye nuko atagira ngo ni fanatisme ngiye nshaka kuzatungurana turi gukora analyse turi gukora kugira ngo abakunzi ba Matari TV show baze kuryoherwa bamenye uko turi predictinga kuri iyi season ukora prediction urebana n'abakinnyi akantu gatoya buriya iyo ufata nk'ikipe nka Everton ukayizana muri ra myanya impamvu Everton buretse Everton ifite Carlo Ancelotti ntabwo ari ubwa mbere atoje champion y'Ubwongereza ikindi
Everton yaraguze ifite abakinnyi, ifite ba James uriya mwana Rodriguez. w'umunya Colombia, Yeah, ifite James abakinnyi. Rodriguez. Everton ni gute uyikura murenye? Ndabyemera Manchester ishobora no kuzayiha imbere, that's true, ariko icyo nemeza nasinyaho hano ngashyiraho n'amafaranga, Manchester ntiyaza muri 3 ntizaza no murenye, ishobora kuba iya 5 ikaje imbere y'iyo Everton. Ngewe nagupangira ikipe ndongera mbisubiremo. Yes, nagupangira iyo palmarès ya Man U ndayemera. Oya nta palmarès Everton ifite. Ndagira ngo ikintu arimo aravuga Man U, arimo aravuga Man U. kugira ngo ubunduze muri Big Four cyambere. sanko muri Big Four gute? Kugira icyambere kugira ngo ubunduze muri Big Four. Icyambere ugomba kuba ifite effective ihagije. Icyo niyo karita yawe. Karita ya kabiri ntabwo ifite effective. Reka nkubwire. Uwo James Rodriguez uvuga urumva muri ayo ntacyo yigeze amara. oya muri ayo makipe muri ayo ma Big Four mvuze muri ayo ma Big Four mvuze muri ayo ma Big Four mvuze Rugamba muri ayo ma Big Four mvuze nta kipe yazamo ngo abanzemo nta kipe ngo abanze mu James Rodriguez uvuga umukinnyi Everton ifite bunigenderaho urumva niba uza abakinnyi babanza mu Everton ni Abdoulaye Doucouré ukina mediane urumva ikabi ifite na Alan mu Brazil bakuye muri Napoli urumva umukinnyi bafite bagenderaho nuriya mwana ni Calvert-Lewin na Richardson mu Brazilian kandi Calvert-Lewin urwego rwe nase zishiza n'ibitego yatsinze turabizi hari ahantu bagera urwego na calibre y'umukinnyi bikagera bigahagara amakipe akomeye. Urakoze cyane. Kamwe utarasoza akanyuma nihuse ngewe ngiye kugusubiriramo Everton ya Ronkea reka twemere ko wenda Man U yaje imbere ngiye nakubwiye ngo ikipe zizaza murenye ni Liverpool ni Man City ni Chelsea ni Tottenham ya Mourinho. Manchester sinyibona dusoza Yes. nabonye yuko hari modere cyangwa system nshyashya isa nkaho muri Premier League yuko amakipe yagiye azana aba legend bayo bakayabera abatoza harimo Chelsea yazanye Frank Lampard, Arsenal yazanye Michael Arteta ndetse Manchester United izana Organ Solskjaer, wenda Manchester City ifite umutoza w'ibigwi uriwe Pep Guardiola na Liverpool ifite Jurgen Klopp. Ese urebye nkuko wagiye ukomoza ko Lampard yitwaye nabi bitewe n'uburyo bamuguriye ashobora kwerekwa imiryango. Ese kuba Lampard ari umwongereza ese ubona ibinyamakuru bita mu backing? Ese nubwo Chelsea yatsindwa ese urabona uri ari Lampard abapunditi cyangwa ibinyamakuru byamuvuga bikamwandagaza? Kuba ari umwongereza ntacyo bisobanuye. Arteta wo muri Arsenal kuba wenda atari umwongereza ntacyo bisobanuye. Ese Pep Guardiola izina rye ryarazamutse urabona morali itaracitse? Twihuta ntereye ibumoso kuri Pep Guardiola we Pep Guardiola burya nta kintu yari yakora muri Man City undi mutoza atakoze. Yatwaye championnat yarazitwaye Premier League ziriya Roberto Mancini yarazitwaye, muzehe Manuel Pellegrini yarazitwaye, bamuhaye buri kimwe cyose akuwemo na Rio ejo bundi. Nta kintu Pep Guardiola aramarira Man City. Inkuru babaje ku bakunzi ba Manchester inkuru babaje kuri Manchester United yushaka kumbaza iyo kuba yarakuwemo na Rio ni inkuru yababaje abafana ba Manchester City barababaraye. Abafana ba Manchester City barababaye cyane kuko kugeza na nubu nta kintu gikomeye Pep Guardiola arakorera Man City kandi nicyo bamuzaniye gutwara final Champions League. Naho Lampard we aramutse atsinzwe bitewe nuko ntacyo batamuhaye urirukanwa bakaza mutoza ushoboye. Urakoze cyane. Jewe rero nihuse Pep Guardiola baramugaraguye ubu ngubu basigaye bazana ama systeme andi makipe yarayavumbuye. Pep Guardiola ubu ngubu basigaye bamuniga bakamutsinda. Ubu nicyo kintu yatsindishije amakipe mu Bwongereza. Ubu ngubu rero uri Guardiola yatsindwa. Niyo mpamvu twanakize zira kipe zose tukavuga ko zishobora gutwara igikombe. Sibyo? Uri Jurgen Klopp ntuza Klopp wo muri Liverpool yakubitwa. Sibyo? Uyu musore rero uyu mutoza wacu wa Chelsea we biragoye kubona twari igikombe rwose singiye kukubeshya. Ntago afite experience yo guhita twari iki gikombe. Ni nabyo mugenzi wanjye yavuze bishobora kuzamuviramo kwirukanwa kuko ntacyo batamuhaye. Sibyo? Ngiye nicyo navuga abatoza bose mu Bwongereza bashobora gutsindwa. Ariko aka experience kaba Klopp ntago kabura. Icyo tubwira kuri Arteta wenda utaramo. Mikel Arteta arimo arabikora neza nta kintu navuga. Arsenal irimo irakina neza cyane kandi n'umutoza wayo n'umuntu w'umunyamahirwe. Ngo abakunzi ba Arsenal mu bitega ibintu byiza muri Arsenal cyane rwose badaheruka igikombe cyangwa badaheruka morale. Championnat yo ntayo, championnat y'Ubwongereza yo ntayo. Arteta ntacyo banamushinja kuko na ba Osmanov na ba Kroenke aba baherwe b'ikipe Arsenal mu byukuri
amafaranga bamuhaye n'ibikombe amaze gutwara nta kintu wamurenganya. System akina umupira akina ni muzima, afite umukino Aubameyang amusinyiye imyaka 3 ntacyo atamuhaye, nta kintu na kimwe utagira ute wabaza Teta Arsenal imeze neza. Murakoze cyane abakunzi ba Mataru TV show, murumva ko ibyo twabazaniye, nizera ko buri wese ahari yaryohewe kandi cyane. Twizera ko abakunzi ba siporo by'umwihariko Premier League iryoha cyane ku isi ariyo English Premier League, abari benshi cyane ku isi badukurikiye, nizere ko muryohewe kandi mushonje muhishiwe. Ubutaha tuzaza tuba ducabiranya dukora part 2 iryoshye cyane, na cyane ko champion izaba ifite ahigeze, tufite ibyo turi gukoreraho analyze nakagaruka. Ntugahusha intego ariyo never miss success, try even is hard. Turabakunda kandi muradukunda, manuka aho hasi ukore subscribe, ukande kukazogera kambere ujye kuko hejuru, kugira ngo ibiganiro tuzatukuzanira bizajye bicuncumuka bimanuka ubibone utabihamagaye. Ciao.